What's up guys, welcome back to this new video. O kabalo ba mo ko asa tapadong karon? Dalhon ta mo sa usa ka maanindot nga lugar dinhi sa Bantayan Island. In 3, 2, 1, tcharan! Jealous lechon and restaurant. Bitaw di bitaw na mga oy. Dire bitaw, tcharan! Merkado sa Bantayan kaya mangita tag buwad. Let's go! Pagkalamian lang gid sa buwad nga ato nakita ganiyan no, pero actually guys dahil hunta mo diri sa usa ka nindot nga lugar sa Bantayan Island which is what's up guys? What's up mga ket? Nami diri karon sa OGTONG cave obviously.
That's it for today's video. Thank you so much for watching, guys. See you next time. Bye!